Počinjemo 5 minuta joge danas u četvoronožnom položaju. Šake su ispod ramena, kolena ispod kukova, pritisnemo šakama u pod. Sa udahom izvijemo leđa u položaj krave, sa izdahom se zaokruglimo, zgrbimo u položaj mačke. Udah, izvijemo leđa. Izdah, zaokruglimo se, aktiviramo stomak, guramo šakama pod. Udah, izvijemo leđa. Izdah, zaokruglimo se još jednom. Pa se sa udahom vratimo u centar. I na izdah pošaljemo šake za dužinu napred i podvijemo prste na stopalima. Udah u položaju. Sa izdahom se gurnemo kukovima nazad i gore u psa koji gleda dole. Udah, pošaljemo levu nogu visoko gore, ravno iz kuka. Sa izdahom prebacujemo težinu napred, koleno ide ka levom ramenu i spuštamo stopalo sa strane leve ruke. Sa udahom otvorimo levo stopalo u stranu dijagonalno, izdah, pritisnemo stopalom čvrsto u pod. Zadržavamo se ovde, jedan udah i izdah. Pa sa narednim udahom savijemo zadnje koleno i sa izdahom se odbacimo napred, spustimo desno stopalo na pod sa spodnje strane desne ruke, prsti dijagonalno u stranu, dlan od dlan ispred grudnog koša, položaj čučnja, malasana. Ostajemo i ovde, jedan udah i izdah, prateći pažnjom dah i osjećaj u telu. Sa narednim udahom spustimo šake na pod, pa sa izdahom iskoračimo jednom pa drugom nogom nazad u položaj visoke daske. Udah u položaju, gurnemo šakama pod, pa se sa izdahom povučemo kukovima nazad i gore u položaj psa koji gleda dole. Ostajemo i ovde, jedan produženi udah i izdah. Kad naiđe naredni udah, šaljemo desnu nogu visoko iz kuka gore, sa izdahom prebacujemo težinu napred na ruke, desno koleno ide ka desnom ramenu, pa iskoračimo stopalom sa strane desne ruke. Udah, otvorimo prste desnog stopala dijagonalno u stranu, sa izdahom pritisnemo stopalo u pod. Ostajemo ovde, jedan udah i izdah, celo telo je aktivno, pa sa narednim udahom savijemo zadnje koleno i sa izdahom se odbacimo napred, spustimo levo stopalo sa strane leve ruke, otvorimo prste dijagonalno, dlan od dlan ispred grudnog koša i ostajemo jedan udah i izdah u položaju čučnja, malasana. Sa narednim udahom spustimo šake na pod, pa sa izdahom iskoračimo jednom pa drugom nogom nazad u položaj visoke daske. Zadržimo se ovde jedan udah, gurajući šakama pod, pa sa izdahom šaljemo kukove nazad i gore u psa koji gleda dole. Zadržavamo se ovde nekoliko udaha i izdaha. Dlanovima aktivno guramo pod, a kukove šaljemo nazad i gore. Sa narednim udahom spustimo kolena na pod i sa izdahom pošaljemo kukove ka petama i smestimo se u položaj deteta balasana. Završavamo ovde uz nekoliko produženih, laganih udaha i izdaha, dozvoljavajući da dah postane tih, da se ramena opuste i celo telo omekša. Ostajemo ovde koliko god nam prija, zapažajući kako se sve postepeno stišava. Kada god budemo spremni, možemo nastaviti sa svojim danom. Hvala što smo vežbali zajedno.